Pemirsa pengusaha jasa angkutan penyeberangan Ring Danu Batur ngusulang majeng Pemkab Bangli mangdening wantu nguwohin arga tarif angkutan bot. Puniki memargi anutin kahanan penincapan arga bahan bakar minyak BBM dawagalah sanesampun lintang. Ketua Koperasi Jasa Angkutan Wisata Danau Batur, Kopjas Widaba Desa Kedisan Inengah Dester Mausang, surat usulan inucap sampun katur majang Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli, ngelintangin UPT Penyeberangan Danau Batur ing Kedisan. Pai ketandaning ngusulang dishub mangdaning wantu panincapan arga tarif angkutan bot, makatah kali dasa persen. Sanes sadurung nyane sama sangang dasa patali nanggu Rp500 dados 500 sang dasa patali nanggu Rp500 utawi nincap 100 tali rupiah. Usulan panincapan arga tarif inucap sampun mendasar saking panureksan tur rapat pengurus koperasi salkanan arga BBM sanes saya nincap. Napi malik sinarengan ring malnyane arga onderdil mesin kapal bot miwah pelumas sane pindah ke bahan bakar pokok ring ayahan penyeberangan. Pamekas angkutan motor bot ring Danu Batur. Panincapan arga bahan bakar pokok bot inucap ke Kantenang Ageng. Dester ngawohin panincapan arga BBM dahat meratin. Lianan punike durung wenten pawohan arga tarif penyeberangan. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningaya.